Mbarara site n'ebyaro 196 aho abakazi n'abashija hamwe n'eminyeto bari kuza gukora groupe imwe ha Ruburusero okureba ngo batandika kubika hamwe no kweguza sente okuruga mu groupe zabo kandi sente zibaherirwa hakanisa ya Robuyenje izo bari nyuma abazyo abebembezi abambarara bashyiraho kureba ku sente zigabirwe hamwe no kuganiraho n'abatura uko barakoze sente okutungura kwata mchara nese amaka nese diyo taseje iyo watasechi omufitomu watundachi iwe nokora chi echo kubasa kutunda. We are happy as the President's office that this empowerment program of the communities is now being taken on by the leaders, especially the members of parliament, as already spearheaded by Honorable Wahika. It gives the people opportunity to participate in decision making. Omunyeshenjero bwahika agizire nk'unkasero okwekoramo kibina kimwe nikiza kuhera government okuba kwateraho okukira ababa becyuremo obugombe bwingi koko muri kukimanya ngo bwiro bwingi ko kuza hasero harmu groups nyingi Burusero nesanka groups 15 hato bumwe kigumera government nito mwa bembezi kitugumera okuza burahantu bamwe abakazi abahiro kwebembera za groupezi omu byaro byabo batugambire uko bari kuza kukoresa mu gishogo okwetungura abingi abakazi abaryasheru bakwebasa twabona ubutandikiro ubwo mukazi yakabasa kwihama akasente akarebereka ye nango n'intunguka akasente kiyasiteramu ntuza kakozesa nk'abacyara akw'abacyara tubetuye n'ubukene bwingi nabamwe babe batari na mbugombe nabamwe babe batari ki aba bahabwiro kureba ngo amagoba garatebwa mu sente zibarayeguze gatarenga % 2 okwenda ngo abantu bataremwa kushashura. Habwa TV West and Adolf Ayureka.